vanbračna supruga Zvezdana Slavnića, Ana, potvrdila je da je završila ljubavnu vezu sa njim. Ana se oglasila te je otkrila da zapravo Aleksandra Nikolić nije glavni razlog prekida veze, kao što mnogi nagađaju. Ana je jako dugo razmišljala, da li je to prava odluka. Hvala vam na podršci, drage žene, ali i muškarci, značilo mi je. Samo se srcem dobro vidi, istina se u očima ne da sagledati, navodi Ana, citirajući poznati deo iz Egziperijevog romana Mali princ. Ana je otkrila da Zvezdan dobro zna koga gleda kod kuće i da zna ko je ona i kakva je žena, kao i šta nosi odnos sa njom svih 15 godina. Da, želim da kažem da Zvezdana nisam ostavila ni zbog jedne devojke. Ova moja odluka nije preko noći. Dugo sam razmišljala da li ovo da uradim. Donela sam odluku da ne želim da budem više sa njim iz razloga što mnoge stvari koje tamo radi ne želim da tolerišem, rekla je Ana, pa dodala, da naglasim da svaki dogovor moj i njegov pred ulazak u zadrugu je prekršio. Žao mi je što sam to morala da uradim ovako javno, jer ne volim publicitet, ali s obzirom da nisam bila svesna šta zadruga nosi sa sobom, prinuđena sam da se ovako oglasim i najviše od svega sebi želim najbolje. Tužno je kada ljubav doživi poraz na barici, a preplivate okeane zajedno.